Menteri rang baduk kari Narendra Modi ulaang ba pelat ya unu unong yalam babam sab ha kacing kun jong persya ya kakam bamsam. Kanong roy bapau ke anuradha padwal minta kesengi kala penyeso pat keseng Bharatiya Janata Party la pendrung ya ka syakaseng ha kacing yadon dekat jong General Secretary keseng Arun Singh ha headquarter jong keseng New Delhi. Menteri Ketna Tribal Affairs Arjun Munda ulakhat ban penyolong ya kacing wat banyak halot kiriuk pau kemat na kipat riulum kibayashim benta ha kacing yakun ladut jong kari. Ka Election Commission of India kan sa penbena ya kitarik man penlong ya ke election sya ka yeng dorbar Lok Sabha menta ka janmit ringkat bakajing tabut sya Lok Sabha ka commission kan sa penbena ru ya katarik man penlong ya kajing tabut sya ki yeng dorbar thawan jong ki jela ha ki katu ka ni ki jela. Ha Kelempong All England Open Badminton Championships Lakshya Sen ulayuk rung sya ke semifinal da ka papendram no ya ulize jong kari Malaysia.